Nera malakan yam biya kamal ka Nuer online TV channel ban rach katin kontin lat karodian kan yam ban rach ku radan en chituo kimenchoda katin kam kume SPLA IO kana kume SSPDF la South Sudan People Defense Force ban mandan le rodo gwasa ban jelinkel ka jodan en chalat kan kono nyam jiram jidit kan Nuer online TV channel gorono jin bi channel be nyane ko ken ko mete mi baraj be chamala shibikeji na me da la jenen nyam dana de lar kon en wala shang en wal ngwandian ka payro ron kina dangro de dangro de bakel banten content talk banakaling ripon kono shanung kan kono we ka koran chiro de yoten gwasame la koran dan talk kam kum SPLA go kana kum SSPDF chana dung murle chana jeling murle te ga mi kana lat kana te kon lan wore ban madan kana lat gwasama ban jeling kel ngum kana lat ke ngum ci talk no na me tuo tiang ka wer keri pon mishano ano shimurle chika kon doran chikana mak chikanok chikan ga kwal ogo to ka out ka midit ka chikanok to ikan ga kwal chala do shiang muchoro lot tamana chala to kume ki murlene chala do ne ka shanga wal jok ka jan pairo ronkin dangro jan bak jandang rod bakel ka war chaok chaka pech luak gwandit mishale jolding kikwe ka war etiang ka war namo doran shal ka wanding jan gwadran tong namo tin kanasar kane to shikaben ka wadar wa jakana jagan ganin merena nino chiga benelo chiga bereo chiga nok chigan ka loin kan dial chakanang ede nanin chao to ya nang kene de content nang ko ngak chala do diogo jeno de ka la murle ko murle ka la be ka wera gwa dana china chika to chino no en mishit kana mo cha jo jeno no en mishit kana me choda la tiang ka wanding kerun wang bakawa men changa jeno chi jabe jaben ka chok chaka pech na chok to chaka gor chungana we la Nuer wai ami chigren korean wa ok to wa galo jok en pero kana kon la ko ko shogodi duno chalan jeno chak to ya nang tiang cha kwal ko wer je dan chito ka wanding doran kanasar kaniten kontin lat ka jek ti kanit kon shal ke murle jen jon yam ndong de yen nang ke de yen akaf mi choda la tiang no mo kwana we ka korin jito gwasame man jito kam kume SPLA kan kume SSP de South Sudan People Defense Force bana full detail bana jeling re kuro mo mi choda la da mi chituok ban jeling kel ke reporten chanong wa chiko to kam kum Sudan People Liberation Army in a position kan Sudan People Defense Force darran shalka yot county wa kuro mo chero mka kurm ditio kurm tot kenyam ke jo mi chalat wa kume SSPDF chikana no de kan misha de kan jat de kan nang jat mo de nang de kan no ne kien godan te kan ko tarbiyal kien chika gwak kan tarbiyal SSPDF chika tel jat tel millet kana chi tarbiyal kien chika jal and then chikana wana no buka we bukan jat bukan nang lo nang kan ne kien no kan SSPDF gwada mo makan la chubo wa cha ko intercept ya ko intercepted ke cha ko peda dop padi na mo jen kuto ko ren ko na me na me che chet ke me chi to pan ka je gwada cha di ni te jendang mo ani do bangwan cha ga nekten ki din chala do ni jendang di ju ngwan
report mi mishalat murle la jeba panjen jeba kan ci report ci ngono na an kore ci to kam jeba kan SSPDF GSSPDF jel kan ga torbiyal di kon alo ci ga tiang ka jat la tanker ken non kan ga ne ken bon jen rob jong le mo mi ci ga jiye no lo wuka wa chaka bush ke chaka pedan daro an gwada moni shwane da to yo mi a busho ya wang mani point den terbil dan te ka jat cha wang ka liu ka sha de ni SSPDF to chop ka jandang di wi dong wan ya kan nak re kurmo en tema la kan awon no de kan jal kan di ni SSPDF te la gwam jal kan ka ja ko en re rop ka liu cha ga da ka dor kirme shaling panano wal ga ka liu cha da kaf dina spela yo kana Nuer wayam borshar kaji gari polat bana kan Nuer wayam borshar o melet kana wa kana di ala konte kana we ka kobo wa shi gari treat charen barnama charen bar shi gari we na dar shal ka pere tiga ka malakal ka panal wajan gwadan charen bartan tam kan dine ken shiri pot kulu beneno na ka kuma SPLIO jo mu cika raitin kan Nuer wayam kan pere shi gana yan match kan man diyar ka dungan tiyan kone alat ka pere in kwala use kuma kirmi yadit ka wuda dan yos ka wuda shal ka makal kol da jen ja kam operational kir ano benyin ka Nuer jen mi ye chuko pere mo wache de kele she dak doron wana mo ko gui gan no de Nuer wayam de kan ka ta gan tam ban Nuer wayam me kan shi kan be attack yan ko de kan be kap gwamnati civilian ten chikan ma se kulu to bino na min ye jeno jin shek ke ti ka gat shu pe ka pere jene ka pere jene bi jene gwada mo burodo mu ka gwadum buten ko mu wajimam edei na mo chebegwa chine go de ne ma de ne yot ka yento tin gwada mo gwada ndo kuma teten so go ne everybody and wajen ka dor shal mo pere kane ko la civilian me report ana chalat anetin kontela Nuer wayam kene de ne SPLIO kene de tarwich to taro de gui kene pere ko ne de kontin jel ka makal kol charen bargo duran chikutin ko ne mission dia no kan ka ko kana ko be kep ante misha ko be dala gang no yele wotet shi ko de treadmill shi tan ni kan chup te gari pon mi chalat gwato me wa gole force chika jien kana bishop mi chika jien pan jien ka ugan base SPLIO u kana mak som ci do to go ana ga chobjin ko kan jel kan ke boni ke ngai kon boni ken dide kon jel kan wan ko la dikan jel ka moral ka boni ken ga me dide long mu ci ga chebo ka jen new fan ga ana wa ken kan bes kan ga ni chob wa shu ga me dide long yu kan ga dwech ko dwal kan bi ken no ti SPLIO ten wana mo mi chama cha dojo chicken SPLIO chicken ga dong kan Nuer wayam ni ga jen gwazo mu chi na dongo wa chicken yo lo jok ko kan de ken kan chu gwada na tan chi ga dwal ko men bang tade kan chala bu chok po de sha ko ra long la kan gunye mu chi na yu buga nan cha to ko bina ro din buga na yu na ke bore yu bar barana wane dia charen watch ringa ka jok are loka wanin de ti ba je clear out ke lu kan de na SSPDF no so ne mbi angai ko mo jaten me de ndi alta ngai tin no ci kuma SPLIO kan Nuer wayam mi sharen ka babum na mone mi shiran dana le roda report de dien non bialing dia je shi ata ngai bolungo no shi kuma kirmi yadi te jien chewe kan Addis Ababa ke United Nation kire control Africa Union Summit dola ma wa dola tongmi ko wa pinyi che kala mu da che je ga nyok dola ma wa je dul kamen chale
C5 group to dear kiri lo ke South Sudan ke do branda ra mal dere lat ke ja misala de no ko kor dun climate change mo bikir kana kan bondang di chete South Africa tin ke Rwanda ke wit ko kien bi nyo go nyur and then bi ke ke kana pressure ko dara mal no dara janok janta dan chalat ke jano ko ndi ali utega ngech ko tilat go di la tok mekan kir kana goro ba mal ba jinung chala do ba je pressure me ran ko ngajino international community ken chike ken lo igana goro te ga mal me de ben so dan jen bit kenone ne ko gwade dan barate mu ci SPL ayo cho ka bom mu kan ngajino ci SPL ayo cho bom ka ce te ke boti je kap re wutin binumi ci ka kubo ci ga widi ala ko ken we ka western equatoria eastern equatoria unity state we ka penal chikana gui kana international community no ya yo gulka bom gulkan tagana so jen do bran kalat ko tame da no me kwa 2010 pizza gum kwa tan la ka langana siang no kir logo jen obi malbo wo nyam but bit kan chikaraj mi kana ngajen tam no chikuma swela yo chawda ganga jata kana ito gor ga je jele lan Nuer krodian jela jen we South Sudan gor ka SPL ayo ne ka kan ngajen no SPL ayo cha bom ate ko ba wuj ba ja kef ne ga go jen no ba lan mal jen mal wel ne no biti chu abi shala C5 group go nyurtin ka bu go raj ka do da South Sudan da nyam go ja me no de ko in kwa de jela de na me ejeri po dan le ro da ka kim yadi jaka de sababa gwa da lat ka roje moten so bana full detail bana ka jek ka kora ki ka kor gwa den be so na me da we loy duna no men de nyoko mu kwen kono gwasa me da la dor shal ka me unity state ci kon di alta ngaje no unity state a chete ka korene kora mo ci kor mi je ko ci SPL yo ci ka win SPL yo ci kan officer te chop ka badak ke baro ci kan ganak officer to ton ke Nuer by the way chiga jang Nuer konen to kwi jane ten cha ko ka yo kan officer to ko kwar bom ken chiga jien ka binti town wo ka gwada dan en to kuma spela yo teten jel ken ka kanu neti chopo jandang jok la ret ti chopo jandang jok ti jeti anga dai kan mai ko wo kan kuma spela yo wo kan wo gwada dan te ka tinga besdien no chop dien wan gwada mi yo tar den chwa fone na konon kwa kola kabaken tilan Nuer tin kap ko je kuma SPL yo chwa kan ka general by the way cause ne to gordit chane to chagan nak anyok kan pig ne ndial gane dum wana long men chala da kuma SPL yo kuma SSPDF ketel mi jigan lat ka kwile da mo tel statement mi jigan na but jigan confirm no korche twok mu kon gui tema la kan ndial ti ko ati kim ya di tel mu long kana mo go mo dong de mal de jenong telejan they only doing distraction ko de moye kaga yo la to no do kir no we la na me kan wala but kuma SPL ayo charo de na organize ngai kan dan let kana je la lat ke liberation struggle la ne dia la kan te ke charko de ne jaga jago but bi chur mi je kir mi yadit be siang mo ko le yar jem ne chamal chenok batar na mo kiro ka Addis Ababa diego jon dong ba je pressure ba mal be no ko che ngaje non tama chude je long tama another thing GN self ke mi yadit ka Juba ka jen chenge GN je chang wal jok ka jen pairo won kin dang ro bakal Ramadan en chaban yu kom ataban de ngai jen la acting president on tama kaman chalat gwasame wataban wa mutewi kwamo wa nget kirmi yadide banere ngwan lar kan no kamichi taban de ngai komgul nyoko lokan so what happened jene kadwal ko dwal kir ke taban de ngai en odong dar we de jelo kef ke dar mi je dar yelat den che pona kana Johnson lun chaga lo jok no gwade dan chi go tere loka chi go chup no pan ka je ka Juba ko ngai kir no jen ba jien ba we ka Addis Ababa so go ram trust che taban de ngai je trust so ku mo che de ke lu che la do ke Juba ka gang na Juba entam murai kono so no me letten but the acting president tama gwada shi sabke mi yadi te jena taban de ngai jen jo dan le roda o te ke report dien mi bialing mi chalat ki wuri chal ke ma bordal
ma bordal te ko ran me jeng mu chalat ko gwade chi wi kon dia ling me juga na do no dak ma char ne ke jene ko we ka dok chi na ko respond ke je cha juga no jin no bi generan ki brajan tama brodu yiga no cho do jinwar ki jiram de gor cha juga no ramadan en kabinyal e dak ren ma char cha wala do ne e beri zilong kan war we ki ne de content na kan yo ko bi karam ma me der ke tegden ga na palruech atak ni ka gwato just ka kwimet so na meni e report na de konoling enno wuri shalma bordalo wajen chaman chalat chalu kan wer community ke le welwai chinete ngwan chi right tin kan wer community ne it dit amanaman te la leader ke te la kwar eno shikume mora ke kirme yadi chet gan wer konti la dien te de lan norika che ka ko yo so jen jalga no yo ke tijek yo ke chetan ko me dong ba ji jaga ne ku ka jino jen dam na gwe ke ne ku bi la tiai bi la ro reng ma chara e ne ka jen re ka lo no lan na mona sha gu jeno je ka cha gu ju no nya na mi shi gu la ro ne bin wer bu jen jo dakr ma char amana jin bo bi jen bo don were bu ka warap chi bi la te don were ala jen ko tare wer ko jen ma bo dol gat lo ka na mi shi gu la no okay jen point de ba ku woni rewich be we ka dar shal ma warap name aje nana shalat ka kwide so chaje condemn en ma burdol ka rajin je ga dana chalat chaje record already ko ngai ke record yala ko ni na chicken kalat mala wet tinru la kan ya apologize kine to en me ya siyasa brana kuje no en da me je dana chalat ka community min indi but je ken cha bu paro je man gwa dia jor so na me da la jenda na inshallah tan ban nyo je ka report dien chu je poro je no jin bi Nuer online tv channel bi nyane ko ken en bi atakamal bye bye